Kubor nakaslem jong unong san hima. Ni menen kemalong menen ni nak penting ini bah dan san sedikit tiba yo virus dari Omicron variant. Yang percaya yang ni bah ini kini kes pada ko asap pada kan like senem iwan guys ini sepo selong haka arpo iterek hangti apa umling kila semi ke sampel kadi ke sampel kadang lek kada pois ko nampo bikin tes namta ke 6 tahun ni virus dapat RT-PCR nrei kini pada siteng nanti kili final tinggi ngimbut din ni gini dibalik pai ni dibalik sah ngimbut din tu ngimbut din tang nang ilayo ka report dangi layo ka report bulang positif kini awat ni dangi wat ngi syam buni pada menta ulali pai ka tu pesi kam sa sini tak ada minin mengiyo Omicron kadang yang ia tak report ke bohong ba sa halang gerding mo ka ini gitu biasa ndai menta apa syai bau ni hak tu ka apa itarik ni li final ngila penting sport ibor diberi pet yang kali ke bentar ko asal buat uni udah ni ko asal menta tidak isolate umi lesio hidu umdam sebentar dan ni kimi pa bukan lang betul silong negatif but ibalang positif bobit hino ni kamot ditang ini merah baru hak tak sedang berkisah ko asal kamot mentang dan tang sau tadi kes asli kes ki bang itu ni apa saiden kidai ki bang inata sedu afsau akiti artu afsau karek ini nisham daga genome sequencing ngilap bagi daiki pelong positif yau Omicron ngiyo igani report atau South Africa minin di kumbalang ini namanya COVID-19 barakat ngilap heni kina di ski barakat ini kita jam lari kawa ibadai bawan aku kata iba isolate haye ibalong positif ini ru hadir kat tukar di sini ngilak kerja no ispo ke Corona Care Center, kau ini Corona Care Center, but nak isni kita ilah ada song tu mendam simptom dan ngilak hen bayi ngiru ini tajam. Terkemud dan stang iwe active case jong ini Omicron bernilai kita, but itaru la isolate dulu B1 dan po New Delhi, imdam jiksita mi dia, but ni community hero mengingat di bah tangkat tukan ini inyo yang ketingkat waktu dah. Misyam bagai ke COVID-19 positif, RT-PCR lah ini COVID-19 positif. Untuk kini, wain jag virus ini tempat ini. Mo, tamang itu bagi ada lupa positif. Dia kini berang ilai kata genome sequencing, kata ngilayo ya permission, ngilayo ya recognition, nak ICMR ngilai apa saja itu. Tak ada kesimpulan. Ndai kecuali lada kadai udah virus ini berasal dari COVID-19 positif. But kajingwan kadi report hadin hak sauteri kasulang tanggawai. Bangi haple ya gani jai pacai. But ni hapan le ka reconfirmation berasal tak ada kapoi hadu sauteri. Ndai yakini ki case berasal ibadahi COVID-19 bangi fale home isolation ini berasal ke prosedur kan hukum bagi dia ban isolate dia bakin sumar dia ke keju tagara ke Islam nada ni bio positif menta ni seong video virus ba affect if ni ong hadir hasan si ke precaution ke keju ke tang keju tangkawai kalau ba uni Omicron ulah dan ko jelah keju tak kemut ngim dai ban sting ngim dai ban pen nung simkia ya kali in simkia nama uni ukam step manpur tangba katum kejingong de start nanta kalau ba uni virus umda dei go penstam ko mudah virus